kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio shani wewe rivuze. Ndilo neno alilonisema. Aramba ngo mwihani ibyaha byo mirimo yanyu. Alisema mzitubu dhambi za kazi zenu. Mubireke maze Uwiteka. Ziache na mumgeukie Mungu. Kugira ngo iminsi yanyu yo guhemburwa, ili siku zenu za kuishi, iminsi yanyu yo guhemburwa ibone kwiza. Siku zenu za kusaidiwa ziweze kukamilika. Iminsi yanyu yo guhabwa umugisha ibone kwiza. Siku zenu za kubarikiwa ziweze kukamilika. Iminsi yanyu yo gutera imbere ibone kwiza. Siku zenu za maendeleo ziweze kukamilika. Iminsi yanyu yo kuzamurwa ibone kwiza. Siku zenu za kuinuliwa ziweze kukamilika. Iminsi yanyu yo gusoma kw'amasezerano ibone kwiza. Siku zenu za ahadi yenu ziweze kukamilika. Iminsi yanyu yo gukoreshwa n'Imana ibone kwiza. Siku zenu za kutumikishwa na Mungu ziweze bizaturuka hehe? Na vitaturuka abantu mwihana ibyaha. Ni kwamba msitubu dhambi. Kandi udafite imbaraga zo kureka iki cyaha, pia yule asiye na nguvu ya kuishinda dhambi, Imana irazitanga. Mungu anatoa nguvu. Imana irazitanga. Mungu anatoa nguvu. Muri loteraniro na gushengera Imana imbaraga zo kureka icyakunaniye. Mungu akuwezeshe kuyashinda yale ya Imana imbaraga zo kureka icyakunaniye. Mungu akupe nguvu ya kuyashinda. Imana imbaraga zo kureka icyakunaniye. Mungu akupe nguvu ya kushinda kuyashinda. Imana ikumisha mu buzima bwawe. Mungu aliondoa giza katika umuco w'Imana kumurikire. Nuru ya Mungu ikumurikire. Wiruka mwishima mu izina rya Yesu. Fukuze giza kwa jina la Yesu. Yakobo yaravuze ngo ubuze imbaraga. Yakobo alisema aliyekosa nguvu, ubuze ubwenge, aliyekosa akili byo gukora neza, ya kufanya kazi, akaba imbaraga zo gukora neza, akakosa nguvu ya kufanya asisaba Imana zitanga. Amuombe Mungu na Mungu warasenze uburiki. Ulimwomba Mungu kakosa. Wasenze Imana uburiki. Ulimwomba Mungu kakosa. Ichakunaniye n'icananiye Imana. Kilichokushinda hakija kushinda. Ichakunaniye n'icananiye Mwuka Wera. Kilichokushinda hakijamshinda Roho. Ichakunaniye n'icananiye Kristo. Kilichokushinda hakijamshinda Kristo. Kandi kimubwira nico Kristo yapfiriye. Hicho anachotueleza nicho Kristo. Binachiteguye gukora mu buzima bwawe. Alichokiandaa kukifanya. Nakira imbaraga Imana itanga mu izina rya Yesu. Nakira imbaraga zo gukoresha mu izina rya Yesu. Nakira imbaraga zo gukoresha mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka mushasha, mu ntego ufite nyinshi z'ibyo uzakora, katika ratiba ulizo nazo n'ibyo ushaka kugeraho, na yale unataka kuyafikia, wongeremo kugororokera Imana. Ongea kuwa mtakatifu mbele za Mungu. Mungu amen. Amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Murongo wa 28 mstari wa 28 wavuze ngo rero ariko jyeweho nitavuga bivuga ya magambo. Daudi ndo alisema lakini mimi, urabise yari umwami, unajua alikuwa ni mfalme, yahamagawe muto, aliitwa akiwa ni mtoto, akoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, akatumikishwa na Mungu mambo makubwa, agendana n'Imana igihe kinini, alitembea na Mungu kwa muda mrefu. Imana imurwanira intambara zikomeye. Mungu alimpigania vita kubwa, akora ibintu bidasanzwe na akafanya mambo yasiyo ya kawaida. Ikiragera ageneye nk'umuntu, wakati ulifika kama mwanadamu akawa mdhaifu, agwa mu byaha, alianguka katika dhambi, ariko Imana imusanze, lakini Mungu alipomtembelea asaba Imana ngo imubabarire, alimwomba Mungu amhurumie, kugira nawe isezerano rimwe mudakubabariye, wakapeana ahadi na Mungu akasema nakusamehe, kandi nongeye gukorana nawe, pia nitaendelea kufanya kazi. abo ni imbabazi z'Imana kuzi, akaziona rehema za Mungu. ageze mu zabukuru ashaje, alipokuwa mtu mzima, avugira ijambo ryo ku murongo wa 28 alisema neno hili la mstari wa 28. Birashoboka ko ari abo yabwiraga bari abantu benshi baturutu bwinshi. Inawezekana kwamba wale aliokuwa akiwaeleza walikuwa ni watu wengi wanaotuzidi. Umuntu mukuru wari wanyuze mu bintu byinshi, kama mtu mzima aliyeyapitia mambo mengi, ibyiza n'ibibi, mazuri hata mabaya. Yabonye ibyiza by'abantu n'ibibi by'abantu, aliona mazuri ya watu na mabaya ya watu. Yabonye ukuboko kw'Imana mu bihe bikomeye n'ibihe byiza, aliona mkono wa Mungu katika nyakati ngumu na nyakati nzuri. Yarafite byinshi byo kuvuga ku Mana, alikuwa na mambo mengi ya kusema, yarafite byinshi byo kubwira abantu, alikuwa na mambo mengi ya kueleza, ariko bavuga ijambo rikomeye kuruta yale, lakini aliwaambia neno kubwa zaidi. ariko mu bihe byose mu buzima bwanje, alisema katika yote katika maisha yangu, sanze ikintu cy'agaciro, nimekikuta kitu chenye thamani, n'ukwegera Uwiteka, ni kumsogelea Mungu, n'ukwegera Uwiteka, kumsogelea Mungu, n'ukwegera Uwiteka, kumsogelea mu bihe byiza ukegera Uwiteka, katika nyakati mu bihe nzuri bikomeye ukegera Uwiteka, hata wakati wa intambara ukegera Uwiteka, hata wakati wa vita, mu bihe by'amahoro ukegera Uwiteka, wakati wa amani uri muzima ukegera Uwiteka, unapokuwa ni mzima urwaye ukegera Uwiteka, unapokuwa mgonjwa ariko ikintu cy'agaciro kurusha ibindi, hicho ndicho kitu cha thamani kumusogelea Mungu, kumsogelea, kwegera Uwiteka, kumsogelea Mungu nibyo byiza kuri iki, ni vizuri zaidi. haleluya, muvuge amen. Amen.
Haleluya. Amen. Ariko impamvu kwegera Uwiteka ari bimumaro ni alisema sababu ya kumsogelea Mungu ni ijambo rya mbere. Jambo la kwanza, Uwiteka umwami Mungu Baba niwe ngize ubuhungiro, ndiye niliyemfanya kimbilio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Babale msaidie. Ariko umwami Uwiteka Alisema Mungu Baba niwe ngize ubuhungiro, ndiye niliyemfanya kuwa kimbilio langu. Yesu niwe ishemo ya mbere y'ubuhungiro, acamura w'amahoro ya mbere y'ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, azambera ubuhungiro. Nta nubwo imivine mbana, azambera ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Panja fanya teacher. Haleluya. Amen. Jabana bari kuri atake, abari imbere cyane mpagaze amazika ariko amafuta. Dawa ni chungu. Amen, amen. Amen. Shagamisha cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Jabana duhure mu muhanda arahagarara. Jafari tulikutana huko nje, alisimama na yeye akasimama. Turi inyuma. Hatukujali waliokuwa nyuma yetu. Tulisalimiana na kuongea. Tuliondolewa wakati tunapigiwa honi. Jamani ni mwanaume mzuri. Amen, amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Turashimira. Tunamshukuru Mungu. Biblia tugiye guterera. Biblia inatuambia nini? Natanye bikubwira ko uyu mwaka alianza akitueleza kwamba mwaka huu utindane n'Imana cyane. Tukae sana na Mungu kuruta kutindana n'abantu. Kuliko kukaa sana na watu. Ikintu abantu nico wakiri utindanye nabo. Kilichokuwa ndani ya watu ndicho unachokipokea wakati unakawia na watu. Iyo utindanye n'Imana wakiri ikishaka kuguha. Lakini unapokawia na Mungu unapokea kile ambacho unatakiwa Mungu akupe. Ndio maana utindane n'Imana. Ukawie sana na Mungu. Masengesho. Ukawia sana katika kusoma ijambo ry'Imana. Ukawia katika kusoma neno. Kumva indirimbo z'Imana. Ukawia katika kuzisikiliza. Wateranye n'abantu b'Imana. Ukawia ukiwa umekusanyika na watu wa Mungu. Cyose kigukura muri kamere yawe. Kila kitu kitachokupeleka katika mazoea ya cyangwa kizura muri wowe au kitakachojifufua ndani yako. Cyangwa kisuka mu essence kugira ngo icyake cyane au kinachoingiza mafuta ndani yako iliyowake sana. Aba bantu bagendere kure. Hao watu wakimbie. Izi shutu zireke. Watu hawa jiepushe na n'Imana. Kawia sana. Tindana n'Imana. Kana Mungu. Tindana n'Imana. Kana Mungu. Tindana n'Imana. Nutindana nayo. Utakapokaa sana sasa nayo. Utafanya na nutindana n'abantu. Utakapokaa sana na watu utafanana na watu. Kitu kiza kinwa. Hakuna kitu kizuri kilichomo. Nabesona. Hata hao wazuri unaowaona. Ni Imana iba yagize ikibakora. Ni Mungu kwa sababu kuna kile alichotenda kwao. Shanga wachingo umuryango umwe. Enda wanafungua mlango mmoja. Bari mureba na ndio mlango huo unautazama. Na kumbe kuna mengine wameyafunga. Na mlango huo ukiwa na maana. Kawia sana. Kila abantu babiri ngo tindana n'Imana. Waambie watu wawili kwamba kaa na Mungu. Tindushaka Imana. Kawia tinda mu nzu y'Imana. Kawia nyumbani mwa ibindi by'amagambo adafashije. Mengine ya maneno yasiyosaidia. Adafashije. Mambo ya utani yasiyosaidia. Ndetse n'ibindi byose bidahesheje Imana icyubahiro. Hata mengine yote yasiyomtukuza. N'amatelefone adahesheje Imana icyubahiro. Zisizomtukuza. Na programu zo kuri televiziyo no kuri YouTube zidahesheje Imana icyubahiro. Programu zilizoko
ishuri mu buzima bwawe. Haleluya. Funga milango. Amen. Funga milango yako yote. Funga milango. Funga milango wako. Funga milango. Amen. Amen. Unaweza kuona watu nafunze kwa stati zao kwa WhatsApp. Unajua kama kuna watu walishafunga kuangalia hata stati zao. Imani zao kwa mabura. Imani zao kuitumia tomo mutwe. Kwamba Mungu atawapiga. Mungu atapiga viatu kichwani. Wazangara. Wataibika. Wazalitengeneza hivyo. Kwamba watayaona mambo kama hayo. Mambo kama hayo anapoyatazama hayamsumbui, lakini pia anaona kwamba hakuna anachofaidika kwa hayo. Kitu ambacho hakina kile kinachoweza kukujenga. Achana nacho. Hili ni jambo. Neno lingine, iyutinza udakwiriye gutinda. Unapokawia mahali ambapo hukutakiwa kukawia, utinda kugera aho wagombaga kugera. Unachelewa kufika mahali unapotaka kufika. Iyutinza utagombaga gutinda. Unapokawia mahali hukutakiwa kukawia, uchererwa kugera aho Imana ishaka kugera. Unachelewa kufika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Amen. Irudie ile neno. Irudie kabisa. Iyo utinze au utagombaga gutinda. Unapochelewa mahali, unapokawia mahali kutakiwa kukawia. Uchererwa Imana ishaka kugera. Unachelewa kufika kule ambapo Mungu anataka ufike. Gutinda mu ntege kwawe ukudindiza kwishira mu mbaraga zawe. Kuchelewa katika udhaifu wako kuna kuzuia kufika katika utukufu wako. Reka mbabwire, acha niwaambie, wenda hari shobora kuba mfite igihe kinini cyangwa gito cyo kubana nawe. Yawezekana mahali hapa alipo anaweza kawa na muda mfupi wa kuweza kuwa pamoja usheye kuchana n'ibintu byabo. Kwa sababu kila siku kunakokucha kuna kucha na mambo. Ariko muri Pentecoste mwaragenderewe. Lakini katika kanisa la Free Pentecoste mlitembea. Alijitanga Imana acinguye. Kuna milango Mungu alifungua. Uba maso alijazakira. Atakayekuwa macho ila tayari kuna vile. Uba maso alichimana Imana yazakira. Atakayekuwa tayari kuna kile ambacho Mungu Imana achanye hano. Na kuna moto Mungu Imana achanye hano. Kuna moto Mungu aliwasha. Abazao tabazashiribeho. Watakao kaa karibia na moto huo watakao. Abazatsinda mwenye gusenga tugire hano. Harukukura bazagira. Watakao kaa katika muda wa maombi kuna jinsi watakao. Hari imbaraga z'abamanukira. Amen. Zitawashukia. Igihe cyo kwakira ibyacu ni iki gihe. Amen. Kupokea mambo yetu ni sasa. Abantu batinde, abantu twedutinda mu bindi. Watu tusichelewe katika mambo yetu. Twedutinda matiku. Tusichelewe katika twedutinda mu magambo adakwiriye. Tusichelewe katika maneno ya twedutinda mu nzangano. Tusichelewe katika twedutinda mu bice. Tusichelewe katika kujigawa. Tutindane n'Imana. Haleluya. Tutindane ijambo ryayo. Amen. Tutindane amasengesho. Amen. Urareba Imana ikora ku buzima. Haleluya. Urareba Imana ikora ku buzima. Amen.